The title of my message tonight is The Blessings. Who would like to have blessings? Gusto nyo yun, pero ayaw nyo itong kasunod. The blessings of learning to be a cheerful giver. The blessings of learning to be a cheerful giver. Basahin nga natin lahat. Everybody read. The blessings of learning to be a cheerful giver. Maybe, dagiti daddo mga Kristiyano, ipanagkita da pelang ti cheerful giving kat burden. Pa-commitment manen. Ag-preach man ti givingan, first fruit manen, thanksgiving manen, tithes manen, mission offering manen. So ti panagkita dati giving, burden. But cheerful giving is not a burden. You agree with me? Say amen. Cheerful giving is cheerful giving is a blessing. So nga adalan tayo, not the burden of cheerful giver, but the blessing of learning to be a cheerful giver. And yet, blessing, iti panang sursuro, ti panagbalin, nga cheerful giver. No apay nga dapat sursurwan tayo kakabsat, which is, I know, at dadapelang kada tayo, iti mangrugrugi nga mang sursuro. Marigatan pailan. But the reason why we need to learn is because we are not givers by nature. We are not givers by nature. Tinatural ti kinatao tayo, blanco ta tithes mo. Correct. Ngamno adakargana ket usto dijay agan andar ta kina Kristiyanom nuwan. Isu nga dapat sursurwen. Because of our sinful nature, we are not givers by nature. We are takers and keepers by nature. Ikayat tayo, take and keep. Okay? Isu nga, kanayon nga ibaga ni Pastor John Idite, ubing numayanak, agsangit, anak ko nana? Anak ko nana? Kunin ko ang lahat. Kunin ko ang lahat ng aking makukuha. We are takers by nature. Isu nga, han mo surusuruan ta tao nga, ag-take. Talaga nga i-take na. Talaga mo ito ubing. Yawat mo ta chocolate. Kunam ka di, anat aramidam kunam, saan? Alan na ta chocolate. Ngam no inala ng di chocolate, ti damagam, ana ibagam. No han na isuro, han na mo nga ibaga. Kastamot ti tao, no han nga naisuro nga mangted, haan nga mangted deta. Isu nga dakay ditoy, praise God, no apay nga mangmangted kayo, naisuro kayo. Ngam baka lang at dapay dagitihan pay nga nakasuro, kakabsat. Oo. So, we need to learn. Anat surusurwan tayo? The kind of generosity, wano pa nagitid. Nga surusurwan tayo, to be what? Not just a giver, but a what? Who among of you can consider yourself cheerful giver? Tayo nga matay man na? Walay tayo mayo, by the grace of God. Anti kumit kita tapno awan ti agjajadz. Oh. Di ba? 2 Corinthians 9:7. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Kunana dito Ilocano, praise God ta da Ilocano nga Biblia tayo ay kakabsat. Okay. Kunana, irugik man dito verse number 6. Okay. 2 Corinthians 9:6. Ngem kunat daytoy, ti agmula as si iimot, aganin tumet ti, nohang ka mangmangted, naimot ka. Oh. Wag naman, pastor, hindi naman sa naimot ako na ayaw ko magbigay, talagang mahirap lang ang buhay. Okay, tignan natin. Alright? Sabi niya, ti agmula as si iimot, aganin tumet ti, ket ti agmula tinawadwad, aganin tumet iti, ti analogy ti giving,
sowing and reaping. God is the God of sowing. Isong ikan nakat bukal. Ti saludsod in mulam. Kasi isot Diyos ti panagapit. Kasano nga daapit nga itod nagengga, di kamot in mula di bukal nga itod nagengga. So if God is the God of sowing, ikan nakat bukal nga imulam, you should also, God will also bless you. You should plant it. Because God is also the God of harvest. Do you understand that? Do you acknowledge tonight nga di kita masapsapulan nyo at da dita ti bukal? Hala nga bread deta? At da bukal ka di kita iti ti apo maswel-swelduyo? One of you acknowledge tonight, Pastor, di kita masapsapulat, kan maswel-sweldo, hanga amin deta kat pang bread, di bread ngamin kat di necessities. At da dita, seed. One of you acknowledge tonight, ngano da nasapulan nyo, da naglakwan yun ikan, naglakwan yun nateng, at da nagtaggadam ti pa nagkarpinterom, deta sweldom, deta nasapulam, at da bukal dita, itayag na imanan. You believe that? You believe that? Raise your hand. Anangarod ti aramiden nyo, jay bukal. Kano kunam, ang kopela ito deti bukal apo akot, igatangkot diaper, igatangkot gatas, igatangkot bagas, igatangkot kas, igatangkot agas apo. Anat mapasamat, agad awan to harvest mo. At adi ka mo't imula di bukal. Hello? So tonight, you need to learn how to, you have to overcome all those reasons and excuses. So kuna na to yan, verse 7. Okay? Ilocano, tunggal may sa itden na kumati pinanggep iti puso na. Ti pagiging cheerful giver, pinanggep. No ham mo talaga nga panggepen, unalat ta di kita'y gastos ti biag. Iso nga dapat ti panagbali na cheerful giver, panggepem. Kakabsat, adut paglikawan, deti message itang rabi, ngam tilang prayer ko, agawid kayo, panggepen nyo yan tapuso yo. Awan useless, deti nakapimpintas, mabaling agisem kay pay, agkatawa kay pay, useless, deti nga message, no agawid ka, di ka mutla panggepen. Na-entertain ka lang, ngamhang ka na transform. So nga ti goal deti message, to no agawid tayo, panggepen tayo ti maging cheerful giver. Okay. Tunggal may isa pananggep na ti puso na, isumangted kuma, saan nga ti dakes anakem. Okay? When no mapilpilit, hanga ti na pressure, tati Diyos ayatan na ti mangted as si aayat. So, the cheerful giver, it starts with purpose. Panggepem. Hamo maaramid ti may nga banag nga hamo panggepen nga aramiden. Planuem nga aramiden ngamin. Hamo ba, you know, to be a cheerful giver is no accident. Even if you pray, Lord, make me a cheerful giver. No. You should purpose in your heart. Clear? Basit ti sweldom ken dakkel, hanga di jay ti pekit kita kakabsat. Ti importante, panggepem. Panggepem kakabsat. Kasi, no kitkitam latat circumstances mo, hangkan tupulos mangted. Ngam no hanga di circumstance kitkitam, ket detoy panggepem, uray anat circumstance, mangted kalatat offering. Kasi nga pinanggep mo eh. Kasi kung may tangarabi eh, sino kada kayo pinanggep yut umay? Kaya da kayo. Amen? Oh, nung ibagbagam na taapo, inakto kumat kapilya ton rabi, kung kunam lang, haana, plinanom. No awan ta planom, dakdakkel ti guyod, tay rason nga hangka makaumay. Ngam no plinanom gagabsat, uray adot rason nga di ka makaumay ka at ta plinanom. Pinanggep mo. That's the beginning of cheerful giving. Okay, tonight, let me share to you what blessings do we gain when we learn to be a cheerful giver. Are you ready? Okay, number 1. When we learn to be a cheerful giver, the blessing is we honor God. Blessing deta kakabsat. Kasi adot tao nga umawat, ngam di namot padayawan ti Apo. Ti talaga nga blessing, hanga di jay imawat ka. Jay ammom nga binigbig, jay nangtudken ka. Let me say that again.
Ti blessing hanga jay imawat ka lang. Ti talaga nga blessing, binigbig mo, jay naggapuan, jay blessing mo. Ti anak, nga di na mo nga bigbigan ti naganak na, uray aduk kwarta na, awang kalidad detang ubing. Awan na pintas nga kababalin na. Iso nga no apay nga blessing, deti cheerful giving, kasi pataudan na kan ka ti ugali nga mamadayaw, kadayjay mangmangted iti blessing mo. Nalaka nga padayawan ti Diyos ti giwat lang eh. Di ba? Naglaka nga ibagam no, the sweldom, thank you Lord. Kung ti Apo, the tithes could taa. Nga tithes sa Apo, usto naman di, thank you king ka na. Nalaka nga padayawan ti Apo, itingiwat. Ngam ti kayat ti Apo nga panang padayaw tay kenkwana, babaan ti panag-offering tay kenkwana. Kasi napatagkan ka, di may isang abanag, indaton mo tapno padayawam isuna. That gives him joy. May isang abanag nga nag-thank you ka po, hello. Pero sa baling abanag, nga naparagsak mo isuna, gaputa jay, something nga napatag, inted mo kingwana. Now, let's look at Proverbs 3:9. The Bible says in Proverbs 3:9, honor the Lord with thy substance. Gudwaan tayo, dito yung verse. Tapadasan tayo nga himay-himayan. Anat makita yun, the first part, dua, substance can honor. All of us, ti goal tayo, substance. Sino kada kayo tihan na makasapol ti substance? Itayang nat imanan. Sino kada kayo? Masapol na nga inaldaw, deta nga substance. Anat substance ka di pastor? Substance 20, substance 24, bond paper di jay. Ti substance, ipagpakita na ta, di ti material nga banag. Sino kada kayo ti makasapol ti material nga banag? Say amen. Ti goal tayo, naturally, jay substance. Ngam no Kristiyano kan, ti goal mo, honor God. Hanga jay substance. Ulitek, hanga jay substance lang dapat ti goal mo. Ipamuta panunot mo nga ti goal mo to honor God. Iso nga, no nakatiliw ka ti ado nga ikan, apo, adaman para kang kadtuyang ko na masigod. Hanga, apo, aduman masapula ko, aduman paglakwa ko, aduman makubra ko, aduman maisave ko, makagatang at kakakabsat. Hanga substance ti number 1 ta panunot ti Kristiyano. Tirigat na aming kadatayo, iso nga hante makapag-cheerful giver. Kasi awan deta nga sistema di panunot tayo. So we give in to every impulse. Nakakita kat 11:11 sale idikalman, bana ta sigod, nagalisto kang ag-add to cart. Nagalisto tayong agi-check out. Ngam no giving, nakulbet. Kasi wala kang system. Listen, no awan ipamu nga talaga sistema na panood mo, you will fall for every impulse of life. It is system that will keep you on track and protect you from falling because of your impulses in life. You need to have a law in your mind. And that law is what? No nada sweldom, apo, mapadayawang ka manen. Praise God. Si mangput ko ma, ada kabagyan yun abroad? Pa-Christmasan da kayo? Ay, awan sa ti agi padala. Pagkariya, da maawat mo, gapot abroad, dolyares, anak ko na mga sigod. Oh Lord, mapadayawang ka manen, maragsakan at daman maipaay ko kingkan. No awan deta honor, puro substance lang takakabsad. Damang kwarta ko. Pamuta Facebookan. Damang Christmas ko. Kung kunam sadda. Substance ka lang. Wala kang honor na sistema. Hello? Okay. Ituloy ting basahan jay verse. Honor the Lord with thy substance. Read the next part, go. And of all thine pambihira. Amuyot kararag, amuk ti kararag, tunggal may isa kadagay dito yun ana. Apo, paadduam ti income ko. Sino kada kayo kastat kararag na? Hanadakas? Hanadakas? Okay. Praise God. Ngam amuyot ti dapat, numero 1 nga prayer tayo, Apo, tulungan nak makapag first fruit king ka. Adda ko mamay first fruit ko, Apo. Hello? So let's pray for increase. But let us pray that we can honor God with the first fruits.
Amen, kakabsat? And you know what will happen? Sabi nga ng Bible aglaplapusanan itibiyag mo. So, if you want a godly result, do a godly act. Expectarum ti godly result. Sinful nature mo ti agar-arigan ka. Awan na kakabsat. Imbes ko ti kumakayat mo nga result, deta 10 kan 100. Plus mo ti inusar mo, ag 100 nga ro ti result ta 10 kan 10. Ti usaram tapno ag 100 ti result, deta 10 kan 10, time is kakabsat. Ano ti pangawag ka ti multiplication. Because if you use addition, hangag 100 ta 2 nga 10. Ngam no kayat mo nga 100, i-multiply mo. So if we want a godly result, meaning ni Apo Diyos ti agtignay, do His godly command. Amen, kakabsat? So, what? What is the blessing when we learn to be a cheerful giver? We honor God. Number 2. Another blessing when we learn to be a cheerful giver, we conquer selfishness. We conquer selfishness. Beta kakabsat, I know, narigat nga ited iti nagbannugan. Di ba kakabsat? Ngem no ti apot pagsasaritaan, saan mo nga imutan. You see? So no awan cheerful giver king ka, naimot ka iti apo. Naimot ka. Kat ti pagmayatan na deto yung kakabsat, maipalagipkan ka, nga apay nga imutam ti apo, kat kukwa na. Impatalak na kan ka, kat we are just stewards. Everybody say, I am a steward. O impatalak na lang kada tayo, kukwa na gayam. Amen? 1 Corinthians 4:2, it is required in stewards that a man be found at the agama, napanda nagmakdo, drive-thru. Tapno igatangan na di anak na iti French fries. Dintod na ka di anak na. Apaw ti ragsak di ubeng. May tingat-tingat na. Sausaw di ketchup. Gimas tingat-tingat na. Kat dito tatang na, nangala, ti may isa nga French fries kakabsat. Kinan na, tinipay di ubing. Tinipay di ubing. Kunana, Dad, you cannot have any. These are my fries. Kunana di ubing. French fries ko deto yung kunana. Hello. Anat na-realize yun di kakabsat. Bagakas di tayo mo't kiniapo Diyos. Itad mo ta mission offering. So aging katawang pinagyan ta mission offering mo. Apay kumakunam. Nagbanugak. Ang nga nalaka nga itad tinagbanugan. Ngam no maagandar king ka, deta steward ka nga kwati Diyos, impatalik na lagang ka, hangga dapat agim imot. So nga na lang dapat tights ti masursuro yung nga itad ti Apo. Naragsak kay pa'y dapat nga mangtad ti mission offering. Naragsak kay pa'y dapat nga mangiset aside ti pang first fruit mo, ti pang commitment mo. Amen, kakabsat? Anat na-realize dito yung ama? Anat na-realize na? Nalipatan di ubing nga nitatang na tinangtod di French fries. Awang kumat French fries di ubing no hanggang gatangan ni adangarod mo't kumamot king kadeta tanuhan na intod ti Apo. Uray na deta laing mo intod na pigsa biag tattao intod amin ni Apo Diyos. Kabasapo labigbigan tayo deta kakabsat. Kat anapin ti ma-realize mo jay hangkadi nga anytime nga alaan di ama, mabalin na nga alaan, di jay French fries. Do you realize that God can take everything He gave you anytime? Your life, your strength, di ba? Your talents, opportunity. Mamin ano lang isara ni Apo Diyos tari daw. Mamin ano lang agtikag mo tabaybay kakabsat na kayo nga tagabaybay. Agriin ka tibigat, di awa mo baybayan. Hello? Mamin ano lang kakabsat, aya, kung dati Apo, iyaakar ko deta nga baybay, pang ko jay planet Mars. Oh. You see that? God can take, and God can, no, agsingir ni Apo Diyos, sagat nalaka. And His Son did not realize the Father did not actually need French fries. Because if He needed one, nag-order kumamot bagi na.
but He wanted to teach the Son to be unselfish. Brethren, deto iti dapat maikat. Han mo basta maikat ti unselfish. Dapat the antidote na deta kakabsat. The antidote ti selfishness is generosity. Isut antidote. Han mo basta maikat deta. You need to learn generosity. Amen? Number 3. Okay? May ikatlong nga blessing iti panang sursuro ti cheerful giving. Number 3. We prove God's faithfulness. We prove God's faithfulness. Mamati kayo nga ni Apo Diyos na pudno? Kasanuyo nga mapatunayan. Mamati kayo nga ni Apo Diyos tungpalan na ti karina? Mamati kayo nga ni Apo Diyos i-provide nat kasapulam? Nga kaya na nga paadun ti parabor na gan ka? Kasano nga mapatunayam nga rudeta? How do you prove God? Through cheerful giving. Malachi 3:10 was God's message to the Israelites. But look at the nature of God. He wants His people to prove Him. Malachi 3:10, anak ko na, bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house, and prove me now. Paunay ka ni Apo Diyos. Apo, unay ka. Kunam ka da kami, Apo, patunayan da ka. Anyakid din kakabsat. Aya, amok nga narigat nga ited kakabsat no makitam nga nagdadakkel dagiti bills mo. Narigat. Sino kada kayo ti adult bills na? Ha? Dua di umeg, bisita ka no king ka ni Judith ka ni Jonah. Judith kasi Judith. Juna, nag-June. Juna. Tapos na. Di ba? Judith na tamuyaw. Ni Jonah pa kakabsat. Di ba? Ay, no makitam nagadot bills mo, adot responsible, adot tultulungan, kung nagkadigidi taga Australia itay. Ba makitam, adot tultulungan Pilipinas, pagbasbasaam kan amin, Apo, kasanong katanga makaitudak pa'y kadetoy. No isut kitam talaga nga narigat timangtod kakabsat. Ngam apay ngamin nga isutkit kitam di gijay. Tikina na ti Biblia, prove me, ti Diyos ngamin ti kitam. Amok kakabsat nga talaga nga narigat ti panangisakat ti biyagahan na nalaka. Are you listening? Panunutom Pauna yun ta, kasla kuma, at the sweldom, kinsenas. Awan pa'y kinsenas kat, naihutang mo. Di ba? Umay di sweldo mong kat, imbes nga para ka sa pulang kat pagbayad, ti utangan. Kasano ka nga tithes pa itat ta pastor, kat kastoy. Yes, God knows that we are in difficult times of our finances. That's why it is difficult to give. Why? Because we are looking at our bills and the pressure of responsibilities. Why don't you look at God and said, prove me? You remember the widow woman? Yes. Tikit kita na idikit, deto'y mauding at taraon min. Tikit kita nagat, numalpas deto'y matay kamin. Tikit kita nagat, awan sumarunon, awan sikdanan min. Last, deto'y yung literal last. Nga manat impakita ni Elijah king kuana. Ti Diyos. Hananto nga pagtikagan iti pagbagasan nyo. Katgaputa, da dijay nga seed of faith. Seed of the word of God from the prophet nga naimula, in which tonight I want to plant this seed of the word of God in your hearts, because I know there are fears every day, every one of us, pressured, stress, but I want to plant the seed of the word of God. Anay narami di nga babae, lutuan na di adipon ti Apo. Nagtalek ket napatunayan na iti Apo. Hamo mapatunayan ti Apo kakabsat no di kaagaddang iti pamati. Generosity tells that we believe that God will fulfill His promise. Generosity and cheerful giving will demonstrate our faith. But if we don't give, we are demonstrating our fear. So nga ginggana ita, baka no makasweldo ka kati mo na nga mapanunot mo kat teka sa pulak, natural ka kakabsat. Fear. But I want to plant the word of God tonight. Amen? It's our faith. That is why in cheerful giving, it will never always be about finances. It will always be about faith. How is your faith tonight?
Namagamanta kaabay mo, kumusta't pamatim kabsat. Number four, the blessing of learning to be a cheerful giver. It changes the way we view life. Wow! It changes the way we view life. Tibaliwan na, DJ, wrong nga panagkita tayo itibiyag. Kasi ti panagkita tayo itibiyag is our value is determined by our valuables. Ti biyag ko ket depende no anyat gamit ken banbanag nga kinabaknang nga adda kanyak. You know, generosity will remove that. Let me show to you step by step. Kuna na Luke chapter 12 verse 15. Number 1 nga intindihin natin lahat. Luke 12:15. And he said, that's Jesus Christ, take heed and beware of covetousness. Covetousness is the desire to have more and more and more because you think that's what defines life. Jesus said, for a man's life, tibiyag ti tao, consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. And that's why we begin to compare with others. And we start to feel bad when we look at the blessings of others. And we feel miserable. We feel poor even though we have blessings. We still feel poor samantalang saved tayo. We still feel poor samantalang si Kristo ay nasa atin. We feel we do not have joy samantalang adati apo kada tayo. Why? Because we have a wrong view of life. So itat tagakapsat, ti aramidan ti cheerful giving, baliwan na di mindset mo, nga iti pagiging blessed, awan ka day jay adot na awat na. Ti blessed, jay amunat mangted. That's why the Bible says in Acts 20:35, this is the next step you need to understand. Acts 20:35, I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember, don't forget this, the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to gain than to give. So nga manipod itakakabsat, do not ever measure yourself. Maybe in a context, you need that tapnon aday status mo ti imatang iti tao, but never measure yourself with that. You may only need that as a tool for people, but listen to me, ang talagang pagiging blessed, wala doon sa possession natin, nasa pagbibigay. So tonight, depende no yan na iti kinabaknang ka. Nabaknang ka iti ari-arian, uno nabaknang ka ti generosity. Where are you rich tonight? If tonight you view your life as rich because you have many things, you are miserable. But if tonight you view yourself as rich because you have learned to be a generous person, then you are what the verse says, it is more blessed to give than to receive. Ti blessed kat DJ na surusuro ng timangtid. Saan nga DJ adot maaw-awat na? Hello? It changes the way we view life. Number 5. Are you learning so far? Yes, very good. Number 5, the blessings of cheerful giving. It sets our heart to where it should be. Wow. It sets our heart to where it should be. Listen, deti puso tayo kakabsat, iso dapat bantayan tayo. Kat ti may nga mang-guard deti puso tayo kakabsat, DJ sistema ti pagiging cheerful giver. Because, you know, it's difficult, listen, it's difficult to let go of things that we hold valuable to ourselves. Whether it be money, whether it be things, whether it be comfort, sometimes even control. But God will require that from you. Tapno jay puso tayo, haan nga naka-attach ka dagiti banag tirabaw ti daga. No di kat ti apo kan dagiti na inlangitan. And that's where our heart
should be. Ang kay maragsakan no ti pusom ket di langit ti nakaituunan nan. Kadaag bilang kaket, apo, praise God, I am laying up. See, Matthew chapter 6 verse 21. Matthew chapter 6 verse 21. Everybody read, go. For where there will your, rugyante man nabasan di verse 19. Look at verse number 19. Okay? Everybody read. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, where thieves break through and steal. See, amom ti unregenerate, wano unsaved nga tao, tila bilangan na agad how much treasures I can have in this life. Ngam, iti saved at the sistema di panunot na nga hanlang nga dijay ti adaken kuana. No di ket ti talaga nga ilalaanan na pay, dijay treasures na iti langit. What a blessing to enjoy the blessings of God. Amen? But it is more blessed when we put our hearts to where it should be. Kaya sabi ng 20, but lay up for yourselves treasures in where? Because that's where our home is. Home is where the heart is. Where's your home? Here or up there? We know positionally our home is up there. Pero practically, it seems our heart is more in this home than up there. Sabi, lay not up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Why? 21. For there will your heart be what? You know, this whole thing tonight is telling us we need to purpose in our heart to be a cheerful giver. If you do not have the system, no awan king ka dito, panggap ngagbalin na cheerful giver kakabsan, you'll not honor God. You will be selfish. You will not prove God's faithfulness. You will never change the way you view life. And your heart will never be fixed in heaven. Kaya mga kapatid, I know that all of us experience financial difficulties. Difficulty kasi nagrigat ti agbilang. Hangagapot ka aduna ti kwarta. Jay ka ado ti paggastuan. Narigat. Sino ka dakit ti makaawat ti bagbagak kakabsat? Napigsat amen yung nga talaga. Ngam amuyo kakabsat, let's learn tonight. Hantay lang ko magagbilbilang ti expenses. Bilangan tayo mo ti offering tayo ti Apo. You need to have that system. I-purpose mo every time. Automatic, wala po. Itid ko ti rubeng nga paragan ka. And all of God's people say, so tonight, who among of you will purpose in your heart to be a cheerful giver? Say amen.